Daga jingso tiang bayok sakta ketelong umbam di jong kesnong nakaliang ginong elam snong jong ke maupun kesat Riboy District kila let banyak kendo yau Deputy Commissioner u Abhilash Baranwal IAS haka arpusal teriguleber arja arpusan haka bala IT ru daga jingtho halor ke jingtmu ban penyat ya ke surok ke bansa sna thamai lani kata ke high speed corridor road ke pasdang na do jarabat bat kesam lingba haki benta jong ke thany Umroy Riboy District kumjo ki benta ke Janti Hills bat mi pat hadu Silchar Assam uba bandari renta thiang urang ba snong ule thu bagilayo jing tip bakala don ke jing tmu ban penyat ya ke surok thamai na jan ke telong snong ke badan halom sopet beneng ke bakat kum balai thu dagi nong jurep na ke NHIDCL baka jing jingai jong ke surok na ke telong ka long sispa sau pomitar ule thu ru bahaga jing kran bar UDC na kaliang UDC ulaong un sim khia halor ke ne ban penti kenaru bakanom don ke jing kta ya ke telong snong bat lada kimla banyada an pen sange ya ke jing trai ni na kador bar snong ma pun kshad wan ai gani jing tho SDC halor be de gani ke expressway surok forlien bagi jang bansna ikran chai bangi krem persa ya ke surok tangba ke bangi ai jing tho kalong ba ketika surok kayat na po lung sped benang snong jungi ke ham na po te habang akli ya kini ki nong surbe ke surok yang ba katulong jungi bat ke surok kala jengai sispa sau meter mentang ai kundu DC ngong ba pihak ban pentikna yangi daga jingtho lara hadin sipo katan snem yo lese ketika ga do na ketika jingti ite khndo itu kitulong ma ketika nala ga bon na te na khlau yo kitab no kita khndo bati pihak ba yangi daga jingtho ban pentikna ba kita kitulong kinong kta marbale ngi kum ga dorbar snong ho nimsha kta shu ketika surok tendai kitulong pat kiba nilayo mentala baro shir baro ngano nala baro shirta jingem mo ga po kiying kadega way na gisnong ru ka balayo ya ka national award halor be ke JJM kadega bala tre baru kendawan ketika surak kandu no te tulungum te sei ketika jitre stom dungi kino yalam snong ndai bakarai tengah marwe kumurang basnong kadega deg rai bo pajba masim ya karai mat ke jingtho ka bangi ai di siro ka bala san lut pajba borok pajba no snong la san gani jingtho ban pentikna bagi pajba hi ki kwa be daga jingtho ban pentikna bo te kanom do haden ba pisna lane survey ketika surok kata ketika jingkundu jungi DC ban nagalang DC la simkha yang bangi kum ki DC ngi de ginong tre jong pajba ngilong kloy ba ngin pentikna kata ba kita tulum gumde ban kata bala daga kata ru ngin pensange la kimla ban pentikna ketika tulum ngin pensange ke jing tre DC laksan syai gumta tingin nang up ya kapor kan long nem gumbai kren te nagalang do bosnong nilayat da kalenti ngilai da jingtho te gane ke kalenti bangi iwan banyi kendo ban pembet ji jinga te lada ka sarkar lane ga district administration kim sim khala be gane ngi don da wai pat kalenti bangi nya sikman kata gade ga message nagalang do bosnong ma purkshan habatin pej bahaki kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya